Anyalaki din! Si kamat gayam lang daw. Kung naklakit din no, asino tinataara bisita. Siya kangkel. Ang mga nun nawaya kayo inton Miyerkules. Miyerkules. Hmm. Mabalin, nawaya ka. Nalpas mo ti panagmulak iti mais. Iso nga awan naramidag. Apay ka din. At nakadipas ka ni Jibalayaw. Walang gal. Pagpamula ko may tisilya, panigang. Aday na yabak ng kaslakurang isong imayak. Ay ka, sige, umayak lang daw. Ay nagyaman ako na yan kan. Ngam nubilang ta sa namalpas iti may sangal daw. Mayat kayo ngagsubli ti kabigatan na. Ay katuan, awan parikot kanya, kaanakan, tawan mo, trabahuak diti bangkag. Nagyaman ako manananggal. Alang nga rod. Namnamag kayo mayo iti aldaw ngayon bagak. Wen, awan anyaman na, lando baro. Oh, anya nga lakay, nakasaritam ka din, Uncle Pedre. Wen, napanak ijibangkag na. Naimbaglangan ta, nalpas mo ti pamulan na. Iso makaumay ka no. Ay, naimbaglangan. Kat asino pa tinaduma nakasaritam nga umay? Umay ka no magdaguring agasawa. Ken umay lang da Berta, kanising. Panagkunak. Kaslasa na malpas iti may sangal daw tayo, Chay. Kanya nga rod. Pagsublida iti kabikatan na. Nakasaritak mat gidi ng Uncle Pedre. Kat nagunmat nga agsubli, no bilang laan. Sapay la kumaa, tamayat dagay daduma nga agsublay. Awan gayam, ni Daniela ngay. Amano kahit naman ti makitangdan. Ah? Ni bakla, ti bagbagam? Wen, yung ka man kasarita. Isupay, no kahit na ti umay. Ala, inak kasarita inton malam. Barang awan pagnana inton Miyerkules. Ay nakat kayat ko siyempre. Asino ngay kumatisaan niya akin kayat ititangdan. Amumatan mare, mukha akong pera. Anya, matamukhang pera ng ibagbagamon. Katuan mat mare. Numabalin, jak kumakayat ti mabilag iti init. Ang, ano sa kun tinapateg, ada kwarta. Kat, agkalugong ka ngamin kan agosar ka iti long sleeves. Tapno saan ka ang umisit. Anya lakit din. Uray ngumisit akon ayos laang, gaputan na pintasak lata iti imatang ti boyfriend ko Anya? Yes. Oo nga yun. Umayak mare. Ay, agbalo na? Saanan, mare? Agluto akto iti pangaldawan tayo iti bangkag. Okay. O sige, agsadyasak man iti ilutom. Agluto ka nga ro iti pinikpikan with itaga, Mari Sandra. O, diwan. Ay, nagsapa kamutan. Sandra, balasang kaw. Awon, antik. Gumatangak man iti tinapay ang meriendaan dagiti inayaban mi ngagmula. Aya, agpamula kayo gaya man. Wen man. Dadakkel mo tan dagiti si Milyami siling panigang. Masapulin nga imula. Ay ka, una, parang matsambaan yung kinanginaprisaw. Kalpasan ti upat na bulan. Sapay la ko mga rodaan ti. Ayun gaya. Gumatang nga pa iti manok. Tayman live. Doa nga ulo kan may sakilo nga itag. Ay, napaw! Ay, nagadun sa kiti, nayaban yung agmula. Innam dante. Ganda kami matan akin nila kay ikaw. Una, parang malpasyaw, iti agmalam. Ngalala, mabitlang nga raw tayo sa ganak tigat-gatangam. Nay Mare, takay mo't gayam tinagmulay ti siling panigang iti bangkag da Sandra, iti na minsan ngal daw. Yes, Mare. Da kami kada Mari ising. Kaya't nagsubli kami pa iti kabigatan na tasaan mi analpas iti nagmalam. Hay, naglaban tuman ngamin ti bangkag ni Parilando Nagadukit nga. Nay, apay nga akas ti reaksyon mo, Mare. Okay. Intad na ka di mo't lang titangdan nyo? Siyempre! Into dadagos kalpasan ti panagmula mi. Amom
ka di dagidya nga agasawa. Mm. Pangasda talaga. Lastog da amin na lastog. Hay nako. Sumruman tapir di a panunot mo, Betty. Ay, si kakit di mat. Sana perdi di panunod ko niya. Ibagbagak lang tipod no. Pues, kasano kumamot ang ibagam alastog da amin alastog. Ket nagayab da lang met ititang danan da. Ta saan dakit nga ro da kabailan, no is isu da lang tagmula. Ay, basta. Namakit-kitak ti garaw da. Nagpangasda. Nang runa da di alando. Kunamlan asino. Di ka maawatan, Mare. Hay, jak amo, no anya man ang ti paggap-gapuan na ita ibagbagam. No di ta batikuleng, di ta puso, when no di ta bagis mo. Hay, di ko alam. Anya? Ala, panawan na kung dito, ay tawan time ko ang makichismis kan ka. Ado ay ti aramidak. Maawatam? Ay naapo. Uray kasano kalawa ti bangkag dagiti nga agasawa saan dan tumit lang ang matsamban ti nangina presyo. Ay, wala kay. Husto kay ti daytang impakam. Iti kasdi a kinapangasda. Apay pumabor ayam ti panahon kadakawada. Imposible ah. Oh, sana. Ultimo, alakay. Ay, nasaysaya at pa'y ti negosyo ta at a pigiri. Ta adayo mas sigurado. Ngam ti agbangkag. Che. Patsum dagiti. Kundi ayab da pa iti tatawa tang danan dang agmula. Oh, hoo! Kun kundit dakit dia. Ha? Inayaban da dagijay tapno lang pasikatan da. Amok ti ugali da di alando. Iso asaan da ngagkasakas jay man. Woy, nagpadadamot nga agasawa kat. Awan makunak. Nagpadada pangas. Lastog kan pasika. Correct. Tinapatag. Saan ta maipadpada kadakwada? Oh, anya nga minagapo. Hay! Alaki din. Inkan mga iti fades. Duwata mapan agpakan kadagiti baboy talakay. Oh, nakayumot gaya mang kalbitring. Uy, Barok. Awan ngamin araramin na kaya bangkag. So, ang panunot ko, umay ka mamasarong ka na. Ay katuna, Uncle. Madamati panagababono mi, kani bakit ko? Pili bakmet at talaga iti kinagagat yung agasawa, landaw. Iso kita, naglalang to dagiti silio amula. Ay, kasta talaga, Uncle. Kaslamat lang panangaywan iti ubing, iti panangaywan mi iti mula. Masapol, aramiden mi amin, nakabalan mi. Day tamaan kanakan. Uwan mata. Ang amnay, umadani magaya man ti panagapit yaw. Ay, Uncle. First gather ko naman. Ay ayaban nak tumat ano, agpuros kayo. Tangdanan nak manain. Amom, nangina ti presyo ti siling panigang ita. Ay sigurado ang manmano tinagmula. 800 kada kilo ko naman. Ah, Uncle. Malipatan kayo mo daya. Ay, susana. No asino dagiti tinangdanan mi anagmula. Ayabak mo't langin ton agpuros kami. Bareng man no sana lumakati presyo. Tapno at damot sirbiti panaw. Sana yan, Uncle. Day taman tiket ko ken kalandaw. Naimbag lang nga day gatang iti masapsapol. Kapilaunay. Ay, Uncle. Puno na ita. Nyalakit din. Anyat ko na mare. 800 ti presyo ti siling panigang ita. Yes, that is correct, Mare. 800 pesos per kilo. Sa anak man siguro atuleng. Tapnusan ko anangeg husto ti imbagada itay iti radyo. Ay. Awan na nga raw. Ad-adaman na lumastog dagiti kaaruba no kastalay. 800 kada kilo ko naman. Ha? Lumastog man nga ibagbagamat? Adada ka man ako na kon Mare. Uwan mat. Kasla kukwadan tumanan ati lubong no kastalaan. Sa
Sapay naglawat ti sili ang ulo da. Nagagat damit nga mga agasawa, mare. Iso at deserve damot, si kakit dimat. Instead of barking Betty, o di makipagragsak kamutan iti baligid kasjay. Ha? Makipagragsak tarupa na. Tsa! Inakit di ibolos adag iti baboy me. Sak abugan nga agturong iti bangkag da. Tapno madadaw lagi iti mula da. Anya? Oh, no. That's bad. Unay ka na ya, Betty. Hay, talaga perdi dahi ta panunot mo. Nagpada kayong agasawa. Ay, mare. Sana kinaperdi ti panunot. Lap-lap dakla ang ti kinapangas kan kinalastog da. Nya laki iti. Anyat ko nang bakit? Ibulos mo dagiti tarakan ta ababoy. Wala kay. Sak iyahabog iti bangkag da sandra kan lantaw. Anya? Ay, masigurado nga men. Ayad, adadaman ng kinapangas da. Ita, tanangin na ti presyong siling panigang. Apay, manaya ti presyo na dahi ta asili. Amom, sigun iti dadya abakla, 800 ka no, ti presyo kada kilo. Anya? 800? Ay, agasam nga Ay. Sigurado nga rod nga dadaman na nga umato ti isbudaan no kastalaan. Kawun iso napanunot ko nga ibolos ko dagiti taraken ta ababoy. Tapno dadaulen dati mula da. Damo laing mo, bakit? Siyempre. Wen, mayat sa data na panunot mo. Bili, bakit di pa nagpampanunot mo? Anyamatan, asino tinang ibulos ti baboy na? Nadadaalan na kitimula may asili. Mare! Woo, Mare! Mare, Oh, ay, may salang ti akin aramid iti dayta. oh mare, si kamot gayam. Amom ka day, no asino ti akin aramid iti daytoy? Yes! Asino pa'y kuma? Di da Betty kan Alan. Aniya? Yes, Mare. Isud na ti akin baboy, iti nang dadaal kadagiti mulayo. Naibaga ngamin kanyak ni Betty, di namin sanyal daw, nga ibulos na kano ti baboy da, tapno dadailan na kano dagiti mulayo. Ay, una yun. Nanya lang unay ayat ti makagapaw. Kasano, naamuan ngamin ni Betty, anangin na ti presyo ti sili ita. Apal da ang nga agasawa, iso an aramid da ti kasjay. Ay, salbag dakit yung agasawa Nabayagan na kasjay da. Ng baybayan mi lang ida. Ang amita ahay. Saan ko napalabsan da ito yung naramid da? What? Ay man. Saan asyak tilukluk ko na? Nalabos ti apal dan. Di damot nga min agmula. No umapal da. Sana kasta nga agaramid da iti sana nasayaat. Ay, yan yung lokit din. Apay Sandra, adda pamaneknek mo baboy me tinang dadael kadagiti mulayo. Sana nanaskan pa iti pamaneknek. Gapo, tanay bagam kanukin ni bakla nga ibulos mo dagiti baboyaw. Anya? Talaga nagdakas ti apal yung agasawa niya. Diyak ka muna niya klase ti panagpampanunot. Ada ka da kayaw? Hoy! Kas itinakunak, awan pamaneknek mo. Mawatam! Sa bagay, idilakal man na nag-spray kami kinilakay ko. Napigsa nga agas, in-spray mi ka nagiging mulam eh. Katsapay la kuma. Tano asin naman taking baboy ka dagiti nang dadaliti mulam eh. Saan da kuma amatay? Huh? Sapay la kuma, Betty. Oh, lakay. Abay, kas tatilangam. Kas kalamadan tanaga. Awanan, bakit? Awanan! Ay, unay ti kastoy. Ay, mabitlaang man. Saan ka amaawatan? Anya tawanan nga ibagbagam? Di baboy! Nataya kami na baboy ta! Anya? Ay, pangasimal na. Dinakman ang awon iti kasta. Tamangan numahay bladak gapo iti daytang imbagam. Ay, saan nakagang angaw, bakit? Ibagbagak ti pudnukin ka. Umay ka, tamapantay di kulungan. Awan ti uray may sana biyag. Anya? Ay, kasano na ito yan nga eh. Kasanong dagiti loan ta, nas kinabayadan ta itabulan. Lakay. Naspak! Awanan bakit?
Imbis ang mabalinan niya ila ko ta live weight dagiti baboy ta ang ay naksat. Awan ti uri may isa nagbatay. Anya? Oo na yun. Saan mo la kuman nga imbolos ida iti na minsan? Sigurado ang natay da gapo iti inispray da lando iti bangkag da. Ay una in bete awanan dagiti baboy ta. Anya lakit din. Oh, ano ngayon? Kunay siguro no magbaligi kayo ti panggapiwan niya. Mare. Oh, anya nga ita, di namimpinsan lang nga rod anatay, tagay titarakin nyo. Uy, nga rod, Mare. Baka, ta saan kayo nairaman? Ay, sapay na ko na, pasig alone, tinagpuunan nyo, iti panagdarakan nyo, iti babong sana ya. Uy, Mare. Itaabulan ko mati pa nagbayad mi kadagiti nagsasanga loans mi. Ang mawamat. Awan nagbanagan ti adu at tarakan mi. Oh, ket, asino nga iti pabasulem. Day tabagim, pirdi nga min day panunot mo. Uray day asawam. Ha? Hay! Day nga min, palyo akim malyo. Day ti parikot kada kayo. Numabaling ka sa inyo nga itulok arumang ay tibiyag ti ka arubayo. Mare. O ita, nakarma kayo lang aruden. Hay, kunayon sa no, na may saan nyo dalando kan Sandra. Angam anya nga ita, ha? Nga nga! Ay, anya lakit din. Nga nga! Sandra? Wan, siyak nga rod, Betty. Anyat gagaram. Apay nga imay ka dito'y balay mi. Umay ka lang, mat kumustaan? Nadamag ko ngamin, anatay amin, dagijay baboyo. Ha? O anya, ilibak mo pa ka de. Dagijay baboyo nga gasawa, tinang tadahil ka dagiti mulame. Kwa, Mare. No, ti panagkunayo nga gasawa kat agbalig kayo ti daka sa panggapyo. Hay, nagbidot kayo. Sandra. Naimbaglangan, ta saan da din na dahil amin. Nagibati da, ore kaskasanaw. Iso nga, adala ta maila ko mi ita, asa nga ribo ti presyo kada kilo. Anya? Ay, nagasat lata, dagiti maidadanas, Betty. Anya lakit di. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel, isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.